Barcha maqtovlar, danlavlar Alloh taolaga gina tegishli. Biz uni gina maqtaymiz, ondan gina yordam so'raymiz, ondan gina yorliqovni yalvaramiz. Nafslarimizning buzuqligidan, amallarimizning nosharidan Alloh subhanahu va taolaga gina sığınamiz. Kimni Alloh taolo to'g'ri yo'lga ko'ndirsa, uni hech bir kim adashtirmas. Kimni adashtirsa, uni hech bir kim to'g'ri yo'lga ko'ndirmas. Shohidlik beram, Allohdan boshqa hech bir iloh ibodat qilinadigan, tobinadigan zot yo'q. Yolg'iz ol, uning tengdoshi yo'q. Ham shohidlik beram Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning quli ham elchisi. Ona, uning ahli bayt yaqinlarına, sahabalarına, tabi'inlarga ham ularning yo'lini davom etuvchi barcha mu'min musulmonlarga Alloh taolaning rahmati ham mag'firati bo'lsaydi. Alloh taolo Qur'onda aytgan: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa'budulloha va la tushriku bihi shay'a va bil validayni ihsana." Alloh taolo Qur'onda aytdi: Allohga gina itoat etingiz, Allohga gina ibodat qiling'iz, ham ona shirik qotmag'iz, ham ota-onangizga izgilik qiling'iz. Boshqa bir oyatda Alloh taolo aytdi: "Va qada robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil walidayni ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا." Allah Teala ayta: Rabbing bari tek bir Allohga gina ibodat qiling'iz, ota-onangizga izgilik qiling'iz deb buyurdi. Agar ularning birsi yoki ikkisi de sening qarshingda qortliqqa erishsalar, sen ularga ufta dema. Ham ularni qaharlama, ularni so'kma, kayflarini jibarma. Ularga bari tek ko'rkam so'zlarni gina ayt. Ularga rahmat qilish uchun tubanchilik ham itoat qonatini tubanayt. Ya'ni ularga bo'ysun. Ham ya Robbim, ota-onamni meni kichkina vaqtimda tarbiyalagan, ham marhamat qilgan kibik ularga rahmat qil deb duo qilib. Duo qil deb Alloh taolo aytadi. Qur'onning ko'p oyatlarida Alloh taolaga ibodat qiluvdan so'ng ota-onaga izgilik qilib buyuriladi. Islomda ota-onaga qarata yaxshilik, izgilik, igilik qiluvga bek zo'r o'rin berilgan. Ota-onaga qarata hurmat ko'rsatuv kishining iymonining komil bo'luvi ham uning islomining to'li bo'luvini ko'rsatadi. Ya'ni Alloh taolaga bo'ysunuvin, ona itoat etuvini ko'rsatadi. Bu esa endi payg'ambarlarning ham rasullarning sifati. Chunki Alloh taolo Qur'onda ya'ni payg'ambarlarni o'zlarining ota-onasina ya'ni izgilik qiluvchilar, ya'ni ularga ya'ni itoat etuvchilar deb Alloh taolo payg'ambarlarni sifatli. Endi ota-onaga hurmat etuv, ota-onani hurmat etuv, endi u ibodatning eng yaxshisi, ham izgi amallarning asili, ham jannatga iltuvchi yo'l bo'lib turadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytgan: "Raghiba anfu, thumma raghiba anfu, thumma raghiba anfu, man adraka abawayhi 'inda al-kibar, ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhulil jannah." O'zining ota-onasining birsi yoki ikkisida qortlig'ini ko'rib, ham bundan so'ng jannatga kirmagan kishiga xo'rliq ham tog'in bir topqir xo'rliq degan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni qortaygan ota-onasini tiyishincha ixtibor ham kerakli yordamni ko'rsatgan uchun jannat bo'luvi, endi ota-onasina qarata o'z vazifalarini o'tamagan kishini xo'rliq ham endi qattiq azab kutuvi turunda bu hadisda aytiladi. Abdullah ibn Amr al-As radhiyallohu anhudan keltiriladi. Bir vaqt Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam yonina bir kishi kelgan. Ham endi Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga ont etgan. Men de ont etamdi,
hicrat kılırga hem cihat kılırga, yani Allah Teala'dan ecir ümit itip, min de sana hicrat kılırga hem indi cihat kılırga ant item deyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge ayta. Hem şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruyor, senin eti endingnin birersi isen mi deyip. Ol ayya, onlarning ikisi de isen deyip cevap bire. Hem şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruyor, şimdi Allah'tan ecir alırga tileysin mi deyip. Tege kişi ayya deyip ayta, şulay bulgaç, ata anana qayt, hem onlar bilen yaxşı muamelede bul deyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona kengaş bire. Yani bu hadiste indi ata ananın hakkı nindi ehemmiyetke iya buluğu, nindi zor ehemmiyetke iya buluğu kürsetilir. Sa'd ibn Abu Waqqas hem onun enisi bilen bulgan vakıganı İbn Kesir özünün tefsirinde kitire. Sa'd ibn Abu Waqqas radıyallahu anhu aytken, min de anama qarata yaxşı muamelede bulaydım de. Hatta indi min İslam dinini kabul etkeş, anam mena ant itip aytdı de. Sen de dininden baş tartasın de, ya ise min aşav hem işüden vafat bulganşa kadar baş tartam deyip ayta. Hem şunda hem min indi vafat bulgaç de, sen hurluk bulaşak de sana, hem de kişiler aytaşaklar de, ol de enisin ötürüşü deyip, şundi Araplar arasında senin turunda şundi söz taralır deyip ayta. Hem şunda Sa'd ibn Abu Waqqas ayta, Allah bilen ant itemdi, eğer de senin 100 canın bulsa da, min hem onlarning bütünüsü de bir artlı senden çıksalar da de, min de dinden baş tartmam de. Hem şunda anası indi bir neçe gün aşamışa içmişe tura, hem indi ondan soň susavdan hem açlıktan aşı, antın buza. Hem Allah Teala Abu Waqqas, Sa'd ibn Abu Waqqas radıyallahu anhu'nun enisine qarata qatı etip cevap berganine göre Allah Teala onu şiltelep ayetler indire. Allah Teala aytgan: "Ve in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ve sahibhuma fid dunya ma'rufa واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون." Allah Teala ayta, eğer ata anan sana Allah'a şirik kılırga mecbur etseler, sen ise Allah'tan başka zatının gıybetke layık tügül ekenin bilsen, ata anana buysunma. Bu dünyada onlarga yaxşılık, yumşaklık kıl, onlarını terbiyele, hem özün tevhidke ışangan kiliş, mena müracaat etüşler bilen birge bul. Mena müracaat etüşler bilen birge bul, yani onlarının yolunda bul. Hem barısı da, sonundan barısı da mena qaytaşaklar. Şunda men sizge nerse işlegenigizne, yaxşılık mı, yamanlık mı ekanin haber etirmin de. Yani sahabeler hem ondan sonra kilişiler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin nasihatlerin, yani ata ananı hürmet etu, onlarga ihtiram körsetu, iyilik kılını öz turmuşlarına aşırganlar. Hem her bir Müslümanğa da bunu indi öz turmuşunda buldurga kirek. Yani Müslüman kişi ata anasına qarata, yani tübendeki buruşlarını öterge tiyiş. Birincisi indi ol ata anasının hürmetlerge hem buysunurga tiyiş alarga. Kişi ata anasına hürmet etirge, ona yaxşılık kılırga hem indi onu öpkeletmeske, onu kimsitmeske, ata anasını kimsitmeske tiyiş. Onlarga qarata ufta deyip aytirge yaramay. Indi başka rencitüşü sözlerini gumumen aytu tıyılgan. Hem şeriatga karşı kelmegen bütün nersede de ata anaga buysunu tiyişli. İkinciden indi onlarga qarata tıynaklık körsetu. Kişi ata anasına qarata tıynak bulurga, onlarning qarşında tübençilik bilen onlar kırında bulurga tiyiş. Yani onlarning kırında uzun tekabir etip tutup, yoki uzun onlardan üstün etip tutup yürümeske tiyiş. Kirisinçe onlarning kırında tübençilik bilen, tıynaklık bilen
аларга инде шушы тыйнаклыкны һәм түбәнчелекне күрсәтергә тиеш. Аннан соң инде кеше, мөселман кеше инде шөкер итәргә тиеш. Чөнки Аллаһ Тәала Куръанда әйтә: "Анишкур ли ва ли валидейка илейял масир." Миңа һәм ата-анаңа шөкер ит. Хисап һәм әҗр өчен барысы да миңа кайтачаклар ди Аллаһ Тәала. Яни Аллаһ Тәала миңа шөкер итегез һәм ата-анагызга ди. Шуңа күрә инде мөселман кешеләренә инде гомумән бүтән кешеләргә дә ата-анасына шөкер итү тиешле. Аннан соң инде ата-аналарны сүгергә ярамый. Сүгүдән ерак булырга кирәк. Аннан соң инде Аллаһ Тәаләгә инде ата-анасы өчен дуа кылу. Яни аларга бу дөньяда да, ахирәттә дә бәхет сорап Аллаһ Тәаләгә мөрәҗәгать итү һәм инде аларның гөнаһларын гафу итүен, әгәр исән булсалар бу дөньяда, әгәр инде вафат булган булсалар ахирәттә аларның гөнаһларын гафу итеп, авыр туфракларын җиңеләйтеп, җәһәннәм газапларынан, кабер газапларынан ерагайтуын сорап дуа кылу, яни һәрбер кешегә тиешле ата-анасына карата. Аллаһ Тәала инде барчаларыбызга да ата-аналарын хөрмәт итүче, аларга дуа кылучылардан кылса иде, кушканнарын үтәп, тыйылганнарыннан тыйылып, чын мөмин мөселман булып яшәргә насип һәм ясар кылса иде. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'na ва iyyakum bil ayati ва зикрил хаким иннаху хувас сами'уд дуа.